Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa ubukwe bwa Pasiteri Marcelo Tunasi bwarikoroje ku mbuga nkoranyambaga. Pasiteri Marcelo Tunasi ukunzwe n'abatari bake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi ku isi, yakoze ubukwe na Esther Aisha w'imyaka 35 nyuma y'aho umwaka ushize apfushije umugore wa mbere witwa Blanche Odia Kandolo Tunasi. Nyakwigendera yitabye Imana muri Kamena 2024 aguye muri Turukiya azize indwara y'umutima. Pasiteri Marcelo Jeremy Tunasi usanzwe ayobora itorero Compassion Church ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru avuga ko yashakanye n'umukobwa usanzwe ukora umurimo w'Imana mu itorero rye. Ubukwe bw'aba bombi bwabaye kuwa gatatu tariki ya 23 Nyakanga 2025 bubera mu itorero Compassion Church ishami ryayo ryo mu Bubiligi. Ubukwe bwa Pasiteri Marcelo Tunasi ntibuvugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga kuko hari abamushinja guhita arongora cyane ko hari hatarashira umwaka abuze umugore we wa mbere. Marcelo w'imyaka 50 washinze itorero La Compassion muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari amaze igihe atangaza ko atazamara igihe kinini ari ingaragu. Ati, sinahawe impano yo kuba ingaragu, sinzatinza igihe narashaka. Aya magambo yayavuze nyuma y'icyumweru gito umugore we apfuye. Hari abemera ko Imana ishobora gutanga amahitamo mashya vuba, abandi bakavuga ko igihe cyo kubabazwa n'urupfu rw'umukunzi kitagomba kubahwa. Naho Muhizi wareze Beneri kuri Perezida Kagame yabaye umwere. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwagize umwere Muhizi Anatole wamenyekanye arega Beneri kuri Perezida Paul Kagame na Maître Rusobanuka Emile nawe wagizwe umwere. Isomwa ry'uru rubanza ryakurikiwe n'umunyamakuru wa Umuseke ari nayo dukesha iyi nkuru mu ruhame, risomwa n'abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko. Muri urwo rubanza ubushinjacyaha ntibwari buhagarariwe ndetse n'abaregwa ntibari bahari. Perezida w'inteko iburanisha yabanje kubwira abari mu rukiko ko bagiye gusoma icyemezo cy'urukiko, ibindi bisobanuro bikazashyirwa muri sisitemu ihuza ababuranyi igihe bizaba bibaye ngombwa. Muhizi Anatole yari afungiye mu igorero rya Muhanga, naho Maître Rusobanuka Emile we yidegembya. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwari rwarabakatiye igifungo cy'imyaka 5. Dore icyemezo cy'urukiko. Urukiko rwemeje ko ubujurire bufite ishingiro, runahindura icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga cyari cyajuririwe mu ngingo zacyo zose. Urukiko kandi rwemeje ko Muhizi Anatole wamenyekanye arega Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri imbere ya Nyakubahwa Perezida Paul Kagame hamwe na Maître Katisiga Rusobanuka Emile bose nta cyaha kibahama. Urukiko rwategetse ko Muhizi Anatole na Maître Rusobanuka Emile bose ari abere. Runategeka ko Muhizi Anatole ahita arekurwa nyuma y'isomwa y'iki cyemezo. Urukiko rwategetse ko amagarama y'urubanza 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda aherera mu isanduku ya leta. Muhizi Anatole wamenyekanye ubwo yaregaga Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri abibwiye Perezida Paul Kagame bari Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, yaramaze imyaka 3 afunzwe kuko yatawe muri yombi muri 2022. Ubushinjacyaha bwamuregaga ko yakoresheje nimero za telefone z'umuntu zimwanditseho agasaba icyangombwa cy'uko uwo muntu ari ingaragu kandi nyamara yari yarashyingiwe akagihabwa. Naho Maître Rusobanuka Emile we ubushinjacyaha bwamushinjaga ko yakoresheje icyo cyangombwa akagikoresha mu rubanza yasabaga ko cyamunara y'inzu yari yaraguzwe na Muhizi ihagarikwa. Inzu ya Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri yashakaga guteza cyamunara. Mu kiganiro Umuseke yagiranye na Maître Aristide Mutabaruka, umwe mu banyamategeko bunganira Muhizi, yavuze ko babimenye ko umukiriya wabo yagizwe umwere. Yagize ati, twabimenye ariko ntiturabona ibyo urukiko rwashingiyeho rumugira umwere. Yavuze ko bagaragaje ko Muhizi Anatole ari umwere bashingiye ku bimenyetso bagiye batanga. Ikindi icyaha ubushinjacyaha bwamushinjaga
ni uko cyakozwe ko nta ruhare rwa Muhizi Anatole mu kwihesha icyangombwa rwagaragaje. Akomeje agira ati hari ugusaba icyangombwa, yagize ati hari ugusaba icyangombwa, hari ukugihabwa ndetse hari no kwishyura, ariko ubushinjacyaha ntibwagaragaje uwo wishyuye. Ibimenyetso byose nibyo twashingiyeho dusaba ko mu rukiko aho yajuririye yagirwa umwere. Maître Mutabaruka Aristide yavuze ko yishimiye ko icyifuzo cyabo cyakiriwe n'ubutabera. Yakomeje avuga ko mu gihe ubushinjacyaha bwabona ko hari akarengane kabayeho bushobora kwandikira urukiko rw'ubujurire bukagaragaza ako karengane bukazanasesengurwa.